Ngay thatu zong zong te chi bai le vekule December ni thum ania khovel chanchin thar ilo ngai thaliangu Israel chuan zirtop ni atang khan Gaza chu in do thlo na le lai pui te mangin a beile tana Hamas te ne na in ka hai in rem na an siam chu azo to wangin an bei chun zom thu an soi ngal bok Hamas ten operational pause kan siam an bo chia heba ka hian Israel ramlama silai an kap chuak ani tin Israeli military te chuan an soya IDF te chuan Gaza Stripa Hamas terrorist pol te beina achun zom leta tin antar langani Israel sipai te chuan Gaza tangin rocket ka chua ani thu soin Gaza chu Israel in do thlona te point an beiji ngala Gaza city lai puin an kap ngal bokani hengba ka hian drone te po thlo tir ni in ka hayom nuwa thlo tir lem hasak ber tin AFP reporter chuan a soya Hamas le Israel te hian tang in thleng tonin nisari chung zet in ka hai an neya Hamas ten Israel mitang an kol te chuain Israel point Palestinian tang te a chua bokani chu mai ba ka in ka hai la in Gaza Strip a tran puina tam tak thon luin aom thei pha bok ninga ni khan US top diplomat Anthony Blinken chuan Israeli le Palestinian official te muin in ka hai chu po se ni se ti na nge na indona an chun zomani poin Palestinian civilians te chu hum himin anom turani atibok Israel le Hamas te indona hi October ni saria Hamas ten Gaza tanga Israel ramlu ta mi sangkhal le zanhi chuang tilum le mi zanhi somli vel anmana tanga in chanania Israel chuan Hamas te chu nuai bo in tiamin le tuile wan sanga tangena beya Gaza Hamas sarkar chuan Israel chen lakna wangin nunna chan singkhal le sanga chuang anom to atiani khatar malak na nuaya in ka haina neilok ni in chumi mang chuan Israeli tang somriat le Palestinian tang zanhi somli in thleng tonin ombok heti la hian Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan video ti chuakin chuta chuan Hamas ten wai chimi kan in tiama tu ma in mindang lowang ati ma se civilian te torna anasa tin Netanyahu sarkar chuan noratok mek thunga Blinken ngei point Israel chuan humanitarian civilian protection plan asiam ngei turania poiselo Palestinian te torna athleng turani lo atia Israel chona big takin Gaza chimle mun laili te chu designate area asiam se hengmun te hi chu indona kalpui lo na turani tin Blinken chuan soi boka heti lai hian Hamas te chen lak dan turan sheloka an be dan tur blueprint po an nei sa veka an blueprint nei sa ang deu thlapin Hamas te chu an cherengani atiani ma se Israel intelligence le military official te chuan Hamas te chen lak tumna chu thil tak tak lowanga in anuk sak zui lo ani atibok Israel fa te chu pathian nam thlan an ni ziale pathian in Israel ram le Jerusalem khopui alaina ziate Bible abik takin thuthlung hluya kan mu tama wangin Israel le Palestine in kar boina kaljela po hian khovel le Mizoram Christian te zinga Israel lamtang tam takanomani trong China po Israel in ne na anei theina turlam hoi thino me pathian thu thuk zoka zir lo le tunlaya Middle East geopolitics zir chiang lo te tan chuan siat thiam puin na tur china chuti lain chutianga lamtang big neya trong China chuan pathian atilo mangem ti hi kumzabi somni le pakhatna Christian te chuan ngun taka kan ngai tua hun to tak zetani Abrahama Isaka le Jacob te hun lai khan Israel ram ti alading ri lova kanan rama anlom ri ani ai gupta rama tanga anron le nu rorel tu te hun atanga lal te hun thengkha Israel ram churam zale na niya kumzakwa somthum BC a chimle martin anin thena marlam ram chu Israel tia ko deu big ni in Samari chu an khopuya tanan manga chimlam ram chu Juda tia ko ania Jerusalem chu an khopuya tanan mangchun chun zomani marlam ram chu Assyria in BC sari somni le patnia ania Israel fa tam tak chu Assyria haram lam sala shwai chho ania Assyria chu Babylonin aneta
chim lam judaram po chu Babylon in runin kum zanga somrial le paruk BC a alave ta ni chuti chuan Israel fa te chu Babylon haram lama sala shwai chho an ni le ta Babylon chu Persia in a hne ve le ta Israel ram chu kum zanga som thum le pariat atanga zathum som ni le pathum BC chung Persia ro rel na hnuaya om ta ni Persia lal Korea chuan Israel fa te chu anrama kir le aphal saka chuti chuan Zerubbabela Ezra le Nehemiah te kai shoi na hnuaya Babylon ina ati chiat tak Jerusalem khopui le temple te andin thar le ta hei zol nei te ina saltang te andrama an kir le na tur thu an lo hril lok na te ataka lo thlengani andrama kir le phal sakan ni chung po chuan kir le lova andar na rama om hlen tum Israel fa te tam takan om bok Persia chu Greekin a hne ta Greek chu Romin a hne le ta Rom sarkar chuan Jerusalem khopui le temple pahni na chu kumedi som saria ati chele ta ni kum zanga somria le paruk BC a Jerusalem lak ani hnuwa tangkha chuan reilo te chung Maccabi laltero re lai ti lova chuan Israel ram chuan zalen na tak takani to ngai lo Assyria Babylon Persia Greek Rome Ottoman le Britain te opna hnuaya zelin Israel rama chambang Israel fa te engemaw za tom ma se tam tak chu ram tina anom darta ani khovelin do pui pahni na khan German ne ji sarkar chuan Europe rama judami noi somru ka thata indo pui lo top khan khothang lam sarkar te chuan judami te chuan lain da thleya an mani nambi kara man nei le theina turan ruah man saka chuti chuan kumsang khan zakwa somli le pasaria nei United Nations Assembly chuan resolution za somria le pakhat apa sa British omna hnuaya om Palestine ram chu kum sang khan zakwa somli le pakua ram pahnia thenin Israel ram le Palestine ram tia ram zalen pahni pian ti ratuma juda te tan chuan thil thatak ani lain Palestine mi te tan ro chuan UN rotna chu anpom theilo ani Palestine kho tam tak Israel ram chunga awom dona wangin Even rotna anga ram pahnia then na tur kum sang kha zakwa somli le pakua thlenma in Israel chuan me ni som pali sang kha zakwa somli le pariata zalen na apuang ta indo na in azui ngalani Israel chuan he na changin Israel chuan aram riatan ahwal chin khwate a Palestine mi noi ria don lai chu West Bank le Gaza lama tharum mangin anot chuak ta ni Khovel ram sang aral tlan Palestine mitam takanom bok kum sang kha zakwa somruk le pasaria indo na 6-day war anti om lea Israel chuan hne na chang lein West Bank Gaza Strip le East Jerusalem te chu op na hnuaya da in tun thleng hian khau takin op ta zelani Israel op na hnuaya om West Bank le Gaza Strip a Palestine mi pui te tan nun a chep lea an mishing dikna le chanvo te thlanga paljut sak an ni zel Gaza Stripa om ho tan bik phei chuan tul bik le poimo bik ti lova chuan zin phal sak an ni lova mi khwal te Gaza lu turpo dan le sai khau taka kalpui ani chu wangin Gaza chanchin zirmi te chuan Gaza chu open air prison tanin lian pui ani e antia indo pui pani na hun laya German ne ji sarkarina ti hlum tur judami te ada khomna concentration camp nen khan danglam na omlowanga soitu te anombok Israel sipaile police te ven himna hnoya Palestine ram West Bank apo dan phalova in le lodin tu settler anti Israel te anpung zela tuna chuan we saria ya tam Israel settler te West Bank anom to ani Palestine ram te chu Israel ina aobram an nia wangin Army, Air Force le Navy te nei phal sak an nilova sum don na long chol na le thona tum mun tangial po nei phal sak an nilo chu wangin zalen na sual tu te an chuak reng thina ni October ni Syria Hamas in Israel chim lamaruna Israel mi le ram dang mi sang khal le zan hi ai tam athat kha UN Secretary General Antonio Guterres chu anadema abik takin meichia le nau pangte athat le zakhamna na hostage zania ya tam anman te adem rualin
Palestine mi te chuan kumsang kha zakwa somli le pariata tanga tun thlenga opa anom na le an mishing ding na le chan vo te pal zut sak an ni zel na te awanga he thil hi loom ani atia khovelin asiat puile alainat pui ahun to tak zet zia asoi tel nge nge ani Hamas thil ti do le tin Israel sarkar chuan nuai som ni aya tam Gaza mi pui te tan cho tui damdoi kolpatha le fuel akat sakveka ramdang kalna kong adan cha sakveka nasa takin aboma civil mi inte damdo inte sikul le refugee camp te thlengin Hamas so omhun khwarna tia chuan lam a mangin abom zela Gaza marlama mishing nuai som panhi chu Gaza chimlama ral tlan turin tol chua san na thu pek a chua bokani media te report atanga landana chuan thlanhi vel chung hian Israel sarkar chuan Palestine West Bengal civil mi zani aya tam athat towa Gaza singkhale sangli aya tam athat towa ni Gaza a thi te zinga hian achan ve vel chu poi khoilo na pang te te an nia journalist somnga ya tam anthi towa event nuaya na thokza aya tam anthi to bok hetianga thil ti te wang hian mithiam ti chuan Hamas ang bokin Israel sarkar po indo na dan bo chetu ni in an puwa an sarkar ho tu te thu soi atanga enin ethnic cleansing nam thian faile nam ti chimit tumna nei ni in an puani Hamas kuta mek hostage zani zinga somnga le Israel zel te atang mek Palestine mi sangria dual zinga za somnga chuatir nan le chomdo na thoknan in ka haini li puan ania hostage zongjong chuatir vengna tur indor na po akal mek ani ome kumsang kha zakwa somni le pariata Israel ramdin ani khan thuthung hlui zol nei te na saltang te andrama kirle tura an shillok na kha alo thleng ani lo soitwangin saltang te kirle na tur shillok na kha chu Jerubabela Ezra le Nehemia te hunlaya khan a thleng to ani tunlaya an boina hi chu tunlai geopolitics boina ania chu wangin an boina hi tunlai politics kalphunga sutkian tur ani zo kani manlaya chuan ramle alua tu in thlak te om thin nam sang sang ten kumsang liamta an lo lua thin ram zong zong tunlai chuana hian an hau zel ani chuan khowela hian boina top theilo om don ani Israel fa te chuan kumsang thumral to an lo lua thin ram zong zong kha thuthlung hui tranchana kanramani ti in an haule vekani chuan Palestine mi te chuan ram an nei to don lo chutiang bokin Palestine mi ten kumsang don lai an lo lua to na history tranchana Jordan luile ti finjet in ka ram zong zong khu kanramani ti in an hau vekani chuan Israel fa te chuan ram an nei to don lo chu wangin ram an nei ve ve theina turin ruah man na thar siam atul ta ni tong chi sang sang nam chi sang sang le sa khwa chi sang sang te chuan state le union territory san thewa in rel bolin India rama kanom ho thiang hian Palestine mi te le Israel mi te po an mishing ding na le chan vo te inang thlapa ram pakhata anom ho thei ani chuan chu du thu samani ma se anin kar boina hi arei to lu tuka ram pakhata om ho chu an thlan du arinom to lawani chu wangin kumsang kha zakwa somruk le pasari ma ram ri kha zuya independent ram ve ve a anom tur chu an boina sutkian dan tur thaber ni to main alangani sang kha zakwa somruk le pasari ma ram ri ang ani chuan West Bank Gaza Strip le East Jerusalem te khu Palestine ram chunga turania Israel chuan West Jerusalem le tuna luachin ram khu ani hlen don ani he UN rotna two state solution ti lawa chuan an boina sutkian dan tu ruam man na dang awang to hle Christian de tan chuan lali suanun rongbol na le thu soi te kha kanchunga thu nei tu ber ani turania lali suwa hunlaya khan tuna kan soi mekram hi rom opna hnuaya om ania Judai ram tia ko bialom ve bok ma se aram pum pui chu Palestine ram tia shiat ani towa soitowangin Palestine rama chuan Israel nam chambang ngi musa tom ma se Israel fa tam jok chu ram sang sanga anom dar lai ani
isu khan khovel hun sang sanga Israel te kha Palestine rama kir le a Israel lalram tundin le na tur thu a soilo Israel fa te na an hlo tak zalen na le Israel lalram din thar le na politics po akal puilo isu aina adin tur lalram chu mishing thinlunga lalramani tunlai Israel rama khuan Juda Christian te tlem te anuma Judan ham tam zo kro chu lali suwa chu Mesia ni ti pom lo tu Juda sa khua zui tu te an ni an prime minister le shoi tu dang te khu lali suwa ring lo tu te an ni hlom chu wangin Christian te tan chuan sa kholam thua chuan Palestine rama Muslim te aya Israel rama Juda sa khua zui tu te kan tran zo na tu rom lo Isua Krista chu Mesia ani ti pom lo tu ani ve kan lalpa Isua Krista thinlung tom puin Palestine mi te le Israel mi te chu ang khat veka kanen turani jok lali sual lalrama chuan Israel mi te du sak bi kan nilova Israel ni awanga automatica vanram kai thei ani bok heklo Israel mi po Palestine mi po tu po ama lali suwa kaltlanga pathian ne na indrem vek tur kan ni chu wangin Palestine le Israel inkara buaina khu thataka sutkian ania remna le muanna om theina turin trong trai thil ti theina thuruk ring tu le ton siat tu Christian te chuan ril ru thar puin lam tang bik nei lova kan trong trai a hun to tak zetani independent ram ve ve a tura rot na pom du lo aram zong an mani ram bi kata na nei vek du extremist pol te Palestine lam le Israel lama anom ve ve a chumi te chuan remna ke an pen theina turin antan abik taka trong trai apoimo zual hunani ton tuma kan thopui tur chu ai kup taramathil thleng mak deu mai Christian terin na awanga tlang in son thu hiani ai kup taram chau ni lo khovel pum huwa pathil thleng mak ber te zinga mi chu mokatam tlang in son hiani hei hi ataka thil thleng nge yani chu thil mak thleng awang chuan ai kup tarama Christian te noi chimi vek tumna chu anlal pain athul pha tahiala voin thlenga Muslim ram ai kup tami pui mi cheng za som lai Christian anlani thei chan tlang pui tak ani bok ome mokatam tlang in son dan chu hetiang hi an soidan mangani hetlang mokatam tlang hi kairo khopui fe ma mania Bible in rin na fam kim le thil ti thei bera soi chu tlang ti son thei khopa rin na fam kim ani ome chu chu mathai bung somni pakhat chang somni pakhat akan muwa korin thon khat bung som pathum chang nia kan mu bokani chu atakati thei ani po in kan ring pha om love he thil thleng hi tun nayami nilovin kumzabi som na laya thil thleng to khania kumzabi khatna tang khan ai kupta rama hian Christian ko hran Coptic ko hran ti chu engamozat anom ve to a mase rom hote Kalkedon Byzantine tele Muslim holaka ti du dana an tok fobani tuna kan soitum mokatam tlanga thil mak thleng hi ai kupta Muslim lal Fatimid Muslim Kalif Almui Salol Hunchung Edi Zakwasam nga pahnetranga Zakwasam Saripanga alo thlengania Coptic ko hran ho tuwa Coptic Patriarch Puithiam Ephraim da Surian anti Patriarch Samruk Panina ania ming chu Abrahama ani he thil mak lo thlen dan chu hetiang hi ani he Muslim lal Kalif hianin Finance Minister Zudami Jacob Ibn Kilisa neya he Zudapa hian aikop ta sarkar tlak tlum madwa wangin azuda sa khwa kalsanin Muslim ain leta Jacob chuan Christian tele an sa khwa hi a horiau maya Christian sa khwa hi adik lawzia fin fi atum ranani Coptic ko ran ayo tenen in debate puya soma an lalpa kalipa chuan phalna lo peya anhan in debate chuan ne na changle ta silova Coptic ko ran theologian Bishop El Mukafa chuan anne ta jok sia chu thil chuan a thina tirim zual ta saumaya
debet na mun chu chuasan pa in ai kup tarama tanga Christian an wai bo vek tumin ma alata ani Jacoban Christian te chunga phubalak atum dan chu fing hle mai chutianga ti tur chuan Muslim kalif an lalpa hne na kalin mathai bung som pasari chang som nia iswa zirtir na soipuya chu thu chu hei hiani ti tak zetin ka hrila cheu an tram chi fang khat ang tiat rin na in nei chuan hetlang hne na hian hetatang hian so ta son vain son ro in tianga a in son mayang in tan ti theilo eng ma a om lovang ti ania an lalpa kalifa hne na chuan ai kup taram Christian te hian an sa khwa hi adik le diklo fin fia turin kairo khodaya al mokatam tlang lian tak hi an ti son turani ati tabur maya lal po chuan alo rem ti ve taboka ti chuan lal kalip fa chuan Coptic patriarch Ephraim achua kova do than tur thil pathum haw tak zet ani chuan alo pe a chu do than na pakhat na chu tlang lian chuan ti son turani pani na tlang an ti son lo chuan ai kup tarama Christian zong chu Islam sa khwa musulmana anin let vek turani pathum na Coptic Christian zong te thil nei bungrua zong chu chu saka ram chunga tanga no chua vek bok turan ni ti chuan puithiam patriarch chuan chumi ti tura in bua sainan nithum chung hun pe turin lal chodila lal chuana dilang chuan alo phal saka Christian puithiam patriarch Abraham chuan ai kup tarama Christian te chu nithum chung chongei tur le an ko ran chu nuai bowan tumna laka veng him turin lalpa hne na tong trai theu turin thua chhuata a ani thum ni chuan patriarch ka chu a chaw to khop maya chu tong trai na hmuna atom na Saint Mary biak in hanging church biak in khai anti tun thlenga kairo khomun luia mu turala ding renga chuan alo muhil seka amanga chuan nula thiang nimmari alo muwa chu tlang ti son tu turalalpa mi man tur chu tunge ni aming le a om na chenin alo rilfia veka amanga hril tu soyang chuan chupa chu zongta a avazon mu chuan chupa chu mire thei bak ber zet mai thom notret niang nuang in bel savun thui tu ania aming chu Simeon ani amit khinga del le ngala mathai bunga chang somni pakwa a iswa zirtirna imit dingla minati tluk che chuan kher chuakla pai dai ro itaksa puma hrem muna pai ai chuan ti thu kha Simeon na chuan alo larun thak leni turani voi khat chu me che pakhatin na lo thlem thlu trep maya amit king khat chu a kher chuaka a pai ta hialani ti chuan mathai bung somni panga chang somthum panga le somli kha that taka zomin tarte piang sualte le mirethei lalpa unaw te tan tui in tura sem thinani Simeon na chuan an ko ran ho tu patriarch ne na chuan ti dan tur lo hrila puithiam Abraham chuan kalif ne na lalpan tlang chu atison don ti thu awa hrila ti chuan a hun le ni an ruata chuan kalif chuanin aro rel na hmuna mi chal lang deuh te ama veng tu te nen chu tlang bula chuan an vakalta a puithiam po chuan savun siam tu chu athom notret ne nu in bel chungin a hruaya ko ran ho tu bishop tele Coptic ko ran mi pui engamo zat nen tlang bula chuan an vakal ve ta a Christian te chu lalpa ma kunin lalpa min khongai ro ti in an au duala chuti lai tak chuan lei cho lo nging ta dur maya chu tlang lian bul thuta lung lian pui te chu alo khichata ari tuara athom ria ring na samai sia ti chuan pui thiam le a ko ran ho te chuan chunglama ban an han phar chho duala chu vele chuan tlang lian pui chu chunglama choi kang tu omang main van boruak a kang sang ta lu maya tlang noya chuan ni alo chuak eng ta war mai ni chutiang chuan voi thum ban an phar chowa chumi rual chuan tlang pui po chu boruak a kang chowa lea aronin ngat lea
akang chho le a ain ngat le thina chu tiang hlir chuan mi puite ban phar chho rualin voi thum ngot akang chowa le a ain ngat thale thin ani chu thil thleng mutu ai kup ta lalpa kalipa le a million hote a sipai hote chuan an hlau em maya kalipa chu pui thiam bula chuan hlau le khur chung na vatlan pheya ti top to turin awangen ruai maya I suwa zirti na dik zia chu mu chiang ta zet mai chu thil makro pui tak awang chuan ai kup tarama Christian na nuai chimi vek antum chu hlo cham chiang kher mai Christian ko ran boral tur chu chung lam thil ti theina in aron chan chuak ta chu mai ni lo koptik ko ran te chu muslim kalif ro rel na noya chuan du sang na tin reng an dong ta zo ka biak in thar ten sa a hlui ten thuam thar le boka an lal almui so chuan koptik ko ran te chu that taka en kolin kairo khopui veng hlui lama Christian biak in an ba sinoda biak in ep chia muslim biak in te chu a thiatir ta hialani tu nai tlai kho nu hian muslim historian ten kha thil theng kha an sa khuana tangin musulman sa khuana atangin tlom thak an ti deuh nge ni an ron hnial chiam thina tak takani lo ti in kha thil theng kha do ta chan tir tumin an the angin thu an the dar te po google lama chiar tura om nual ome ma se engtiang po in muslim mithiam hovin hnial thak tum le nu no ma se thil theng to an ti dang lam thelo history a fin fiana chiang tak om chu khalalpa almui sakha Christiana ain leta baptisma changa alal thu thleng po kalsanin afapa al aziz nena ahlana ahun nu nung lam chu thalera sa khomi inser rangte omna monastery amangta ani afapa al aziz chuan melkait mi Christian meichia nge nupuya aneya koptik ko ran mi te chu surkhara podin mun sanga ada loma biagin thar sakte a hlui thom thatte po phal saka koptik mi te laka chiarip takte po a chok jang khai ta bokani ole al mokatam tlang hi ain son tak takem afin fianate ilo en ve thungang tun lai hian Christian te lein thil makti oi lo zonga kanin ti changkan tak ema wang hian al mukatam tlang a thil mak thleng iswan rin na antram chi fang khatia lek nei point anti thei ani ati kha Christian tam berte hi chuan kan ngai sang lova tak taka om the ni kan ring lela kan ring lovani ring lo mi muslim te nen hian hemi chung chang he chan inang khat reng kan ni mai o mange sa khopui thu na thil ti ataka thil thleng po ni lo anga ngai kan timput mai thei ome tun lai media khovela chuan in bum na siam chop thil he alo tam sia computer thiam chuan atak aya angjok bo in thil an siam chop thei sia bible hrillok na lama tangin kan thlir veang kha thil mak thleng edi zabisom na laya ai kup ta tlang in son chungchang kha khovela thil la thleng ngai lo ania wangin keipo in thula na nar rang kadap kwal viawa thudi ka pom tu tele adik theilawang tia nial tu te thuziak po ka chiar ton ve tho chunga ka bi chian na atang chuan atak taka thil thleng ni anga ziak tu Christian te hi rin tlak to ka kan ngai theyang an soida an chenin a chip chiar e mai tin bible point ai kup tarma thil lo la thleng tur hi zol nei Isaiah khan heti hian alo soilo kani chuminia chuan ai kup taram laya lalpa mai chama omanga aram ria lalpa ming ban an phunang chung chu ai kup tarama sipai hote lalpa tan chin chiana le hriat pui tu aniang ti du da tu te awangin lalpa an wanga ani chuan chandam tu le mi chaka atiranga a chan chuakang chuminia chuan ai kup tarama lalpan hriat a hlo to anga ai kup ta ho te chuan lalpa chu an hria anga andena in thoina thil ten hlanang Isaiah bung som pakwa chang som pakwa le somni pakhat heni
ti du da tu ten Christian ti rem vek dan an ngai tu lain ring tu ten lalpa an awa ani chuan chandam tu le mi chakatirin tlang lian pui chu chet som tira a chan chuak ta ni in he bc za sari vela isai hrilo na hi anu kum sang khale zaruk som kwa pa nga a kum edi za kwa som sari panga khan atak takin alo thleng ta ani bible at hil thleng te ne na khai khin na lo nei le taila persia la la haswera la lai khan juda nam ti chimi vek tumin hamanan abeya mase estherile apami mordecai te mangin lal pan ro pui takin achan chuak le ta ti kan thria ai kup taram po hi middle east ram dang te ang ni se za muslim ni theitur an nirenga inga tinge asirukla muslim sipai rualin anlem pilvek lo le inga tinge christian inga mozat an om theitlat le heng te zona poimo ni ai kup tarama christian na tam na chan chu kumsang ni le som ni khan ai kup taram ma mi cheng makta duai za pani an oma chung zinga za som makta duai som zet chu christian an lani thei tlat mai christian zinga somkwa za somkwa zet chu coptic christian an ni boka pathian thil makti ro pui na awangin ai kup tammi te chuan lalpa chu an thria ang tia zoni isai rilona wang hian akhat to ka muslim hoti du da na kara tun thekam mizoram mi puilet som don lai ai kup tarama christian an lo la om hi chin chiat lak takani khatlang ti son wang ringot chu ni berlo ma se an mang an wang lai taka an dam kho chua theina chan poimo tak chu ni e kha moka tam tlang kha ma sanga tangin christian ten an lo ngai lut chau zia chu atlang bul thuta te lunglian pui in cher chuan chunga tele an tuaya te chuan biak in an lo sak khep khup maya tun thlengin mu thein ala om hlom simeon ru an hai chuak he moka tam tlang ti son tura pathian mi man simeona savun siam tu rimire thei ber ve tak ruang ru po coptic pui thiam tele thil hlui chui mi archaeologist ten kairo kho pui hluya an zon lain august nili sang khachwa som kwa pakhat khan coptic orthodox biak in holy virgin biak in an ti chuat nuaya metar khat vela thu ka an hai chuaka asam te po an mu chuaka alandanin achal sam omlovin atuk khum lama sambuk tak chu alo oma wangin savun siam tu simeona kha pachal kol takalo ni hi anti ani biakin thiang nim chuat nuaya aru an hai chuada na tang hian kha savun siam tu simeona silfen tet nyang duang hathina kha coptic ko santen an lo za in an lo ngai hlu hle mai ti hai rual ani lo coptic ko san hote thuro chia atangin he mokatam tlang ti son chanchin hi ai kupta coptic ko santen thu in ro chia angin an lo in hlan chong zelani chutiang thujiak bu pakhat chu Severus ibn al-Muqaffazia History of the Patriarchs of Alexandria ti ania coptic ko sante thuro chia chuan anlal almui saka christiana ainlet ngei ti anem ngeta baptisma achan na mun kha kairo khopuya saint marcerius biak ina ania kha baptisma chan na tui kwang po tun thengin alauma sultana baptisma chan na sultan's baptistry antiani ram thiang nim israel fangtu te chuan israel ramdung le wang an fanzo hian alkup taram hi an fang tel thinani christian de tan le bible ngai na tu te tan chuan alkup taram hian lunga ti leng veng renga alkup taram soi tel lovin bible hi kim lo tlat abraham ate joseph ate jacob atele an tha te lo chet tlat naram israel nam lo pian naram mani mosian faro laka thil makro pui tak tak chisom en tien nuwa ro pui taka israel fa te a hruai chuadan te tui pui sen an kan dan mak tak mai te ngai to in
ai kup taram le nai lui puite sinai tlang te hi amo si arui mai ni isu alo pian la ya heroda laka antlan bo pui khan ai kup tarama hian mari le josepha te kha an zoral tlan ani kha tuna chuan holy family ti in anni chung kwa kha mun ranga mun som ni vela an zu cheng kwala an chena in lui te chu khwal jin te tlo thein an lo la vong thareng ani ole he kan media evangelism channel min lo thlir saktu te chunga lom thu kan soye bible le christian te chanchina thungai nom le bengwar thak ataka thil thleng ngei te chu he channel atang hian ronti chua thin kan tumanga min lo subscribe pa min lo share sakturin kanin nge nani